O Ana. Do vete me këte të një dentista palosh, pandaj e mora këtere palosh. Ure se, falimdit, hajde të tere, quna, qojmë zemrat e kokat të tere. Do sot do bëj seksa, quna, se vdiqa. Kjo, quna, u e gjam telefoni e pas e faj gjami, Allah më se dhja budalaj. Qaga i mirë, kjo telefoni, Allah, se dhja unë, Allah. O bo, o Coventry, si e, Allah. O quna, i bëjmë një përshëndetje për moderatorin më të mirë që kemi. Kemi hequr tërë tjertë moderatorët e tjerë, s'kam gjë me njeri, po kam lem vetëm VIP Newsin edhe F-Coventin, s'kam gjë me tjerët, po ka ndonë ca episode dhe të më mirë mos gatromi me njerëzit, po lem u bëj thirrje moderatorave që janë këtu, mos thani njerëzit tu se ju jeni vetëm për blokuar mitë, për ndihmuar mua dhe jo për gjëra personale. Kështu që erdhi buza. Ma tú, ¿por qué tú miras me solo mucho tiempo? ¿Cómo sigue? ¿Por qué tú no me respondes a mucho tiempo? ¿Por qué, moj? Vieni che ti do un abbraccio. Hajde këtu te papi, moj. Espérate, estoy quién es. Si è rotto il telefono. Fai un saluto alla gente. Adesso por ti, moj, sa ma angrete. Mirami. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy un poco... Tengo mal de dientes, tú me ayúdame per dentista, per favor. Per favor. No ahora, pero aspetta, ¿qué quieres? Nada. Adesso por ti, moj. Che c'è non per ti, moj? O zoti ma si e ka trupin bishe ka. O zoti ma si e ka trupin e qëra bish. O të vdeso për ty, moj. Non ti sto filmando, moj. Che quieres? Nada. Mírame a me, si è sentita la mia mancanza, no. No. Non t'ho mancata per nada? Guarda tu. Qështë non ti moj, zot. Budalla që ke mutit. Non ti filmo, moj, non ti filmo. Raccontami come stai tu. Come stai? Tutto bene? Buena chica. Scusami, io ho un po' problema, però sono buono anch'io. O budalačka, non ti vergogna, aquí gente buena, non è male per te. Yo a mí no me importa. Perché tu non mi rispondi a me muchos días, yo te escribo. ¿Qué quieres? Todo que te gusta. ¿Cómo? Ah, tú estás ocupado. ¿Eh? Termina en tu vaina. No, per favor, más tarde, per favor. Perché tranquilla. Che c'è non ti muovi, dicia. Grazie che tu sei, grazie che tu vienes da me. ¿Qué quieres? Habla aquí. No, non te filmo. Kjo është shylla, Bobi, ku di gjetje palash. Kjo është shylla, ti se ka trupi kjo. Kjo e marume. Nuk merë vesh ka femra ti, Bobi. Sto hablando che... Kjo ka trupin bisare, ku di gjetje. ¿Qué quieres? Dame un vaso de agua. Non ti sto filmando. Raccontami che fai del bello. Arturo, chi è Arturo? Mi papá. ¿Qué quieres? Escúchame. ¿Tú conoces cualquier dentista aquí, por favor?
ayudan. Aquí mismo hay uno. Per favor. Pero tú vieni con me a hablar, a ayudar a mí. Per favor. Pri, ¿qué quieres comer? Di. Sa tropicala, bis. Kjo është yllare, ku merë vestje, Bobi. Pesën për ty, moj. O, zoti madh, di që Allah. Kjo është e vetë mja femër që jam knajqur, këtu vla që më ka knaj këshur, që më ngrijet këto se kom me këte quna, për zotin. ¿Qué quieres hoy comer? Comer, prendi. ¿Qué te comer? ¿Qué quieres? Andiamo a aceptar allá si quieres. Acuerdo, foto. Bien. Comer, ¿qué quieres? ¿Tú no quieres comer? ¿Tú no vas a comer? Io ho comido prima, questo si è rotto. Tu vieni con me oggi, camminiamo. ¿A dónde? Per la città andiamo in giro, perché? Andiamo a Isla Grande? Vieni con me. 2 días. ¿Tú no fuiste? ¿Ya tú fuiste? Sì, ma con te me gusta más. Soltero, che faccio io soltero? Andiamo a Bocas del Toro. ¿Te gusta? Andiamo con bus. 2 días. ¿Sí o no? Keqënë zotin ma, tisha Adam, s'ka mas breka quna. Eci të tërë me lajke. ¿Qué quieres comer, güey? Prendi comida, que te gusta, todo que te gusta. Todo. Që në mërty me trandafil. Zoti i madha. O të vdes për ty qmenda, Allah. S'po bëj gjaun, Allah, unë po jak. No. Ma sto facendo nada di male, amore. Caffè, comida. Noi che andiamo al ristorante di pescato, andiamo al mercato, dai, andiamo. Vieni, ma andiamo a pescato. Vieni, ti abbraccio un po' che mi manchi. Che sono per te? Andiamo, quieres pescato? Per favore, andiamo. Que la gente te conoce, porque no pensa male per ti, nessuno qui. Che sono zotti e dice Allah. Raccontami di te, che hai fatto sto dia? Non porti a me a visitare la città, dai, andiamo come pescato, vieni. Andiamo a camminare, per favore. ¿Sí? No, no quiero caminar. ¿Qué quieres? Vieni con el hotel. Tengo con cocina buena. Mírame. Oh, hablamos, comiamo, ¿qué te gusta? Come nome? Dammi un beso. No, porque tú sabes. No, mira. Escúchame. Ve ahí. No, sigue tu vaina. Mira.